what happened to me. I have some problems happened to me yesterday. I can describe about my problem, no problem. I see my brother in social media. I'm very happy and lucky I met him today. I have just yesterday problem. I sat in some place yesterday, some club, and I lose my bag. Just in some club midnight yesterday. Yesterday? Yeah, midnight, yeah. Everything inside my bag, everything. Wait, but which club? The name? It is in, I think in Remera. Rambura. Turebe ibyo ari byo. N'ibiganza byari bifite amafaranga. Ibi ni ibyayaciye, ibi ni ibyayaruhiye. Kameramani nadufasha ariko agaragaza birakora amafaranga. Ni ibi byayakoreye. Yabyo. Ari nayo babona babeshye. Abantu. Ariko bakayabona. Yego, hari ibikorwa bagakora ariko bakayabona. Karaba. Good like this. Finish? Yes. Achia pale. Finish. Hanyuma by the way, kamaguruke nanjye ibintu ndabona ubanza bigeze aho bikomeye. Umuzungu aravuguse. Bataza kugira ngo hari ivangura ririmo hano ariko muzungu ni ijambo risanzwe. Kaya amafaranga cyo ni igikomo ariko. Oya. Tani biracyari umwana nduzagera injira mu bintu bitoye. Umwana ngawe. Urakoze cyane wowe ifunguye iyi video hano kuri 5guys TV. Nizere kumeze neza cyane. Jewe nitwa Junior, umusore wanyu utagira imigozi muhambira. Kuba kumushwe ntago ari mweza gacare kanshimiye cyane wowe wakoze subscribe kuri channel yacu ya 5guys TV. Nawe utarayikora gira gutya uyikore. Turi kumwe na muganga Rutebuka ndetse n'undi mugabo ku ruhande ufite uruhu rw'umweru. Reka mbivuge mu Kinyarwanda cyiza. Baba bita abazungu n'abagabo beza cyane bameze fresh, baba batembereye hano mu Rwanda ariko baturutse mu bihugu byabo. Murabizi hano dukunda abanyamahanga iyo baje badusanga kuri wa mutekano wacu ducuruza ndetse n'amadevize ari serious. Hano mu Rwanda ibintu n'amahoro cyane, ariko impamvu twicaye hano ntabwo ari ibintu byoroheje kuko uyu mugabo yandikiye 5guys TV avuga ati yewe nagize ikibazo nahuriye nacyo hano mu Rwanda. Kandi nabonye 5guys TV musoro abantu bagiye batandukanye babavuzi ba gakondo, ariko se ninde muvuzi wa gakondo wamfasha ko nibwe? We yibwe amafaranga. Ayo mafaranga aravuga ati sinayaheba ko byagenda kose. Arasobanura byinshi ariko turanza tubasuhuze kwanza mbere ya byose bose duhere kuri Rutebuka unyegereye. Rutebuka amakuru kari wowe twashyizeho kino kibazo. Ni meza. Umeze neza nta kibazo? Nta kibazo. Ngero usuhuza abantu ariko se ubwa mbere bakubonye hano abadukurikiye. Abo tuziranye bose mukomere nabitegura kutugana mwese ni karibu. Welcome. 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 Dusuze n'undi ku ruhande muraho. How are you? Fine. My name is T. I'm Egyptian. Sorry, your name is T. T. Yeah. T. Yeah. Only T. No, it's because my name in Kenya, Rwanda is have problem. My name is Taha, meaning in Kenya, Rwanda, Taha is meaning go home. So I take shortcut. I say my name is T. Yeah. Yeah. T, how are you? I'm fine, bro. I'm fine. I come here to visit Rwanda. It's nice country. Everything is good. Safe country. But wait, which country? I'm Egyptian. I'm Egyptian. Egypt. Egypt, okay. Tuvuga ngo ni mu Misiri. Yeah, Misiri, yeah. I come here for visit Rwanda. I love Rwanda. It's nice country. It's clean country. People here is friendly. And number one for me and very important for me is safety country. Safe country and safety. But I tell my problem, what happened to me. I have some problems happened to me yesterday.
I can describe about my problem, no problem. I see my brother in social media. I'm very happy and lucky I met him today. I have just yesterday problem. I sat in some place yesterday, some club, and I lose my bag. I lose everything in my bag, my money, my 50k American dollar, my phone, my everything. So I hope, because I watch my friend in social media, I hope he can help me for I get my money back or my bag back. Mpereye kuri wowe muganga, umugabo ati nibwo ariko mbona uyu muntu w'umugabo banza hari ikintu yamfasha. Uyu mugabo ngo niba abantu mwari murimo mudukurikira mwabyumvishe, komoka mu Misiri, yaje nahanga hari gutembera, agira gutya ahura n'umuntu. No, it was girl. They steal my bag. I think it's boy. Yeah, we have to check CCTV camera better. Where? Just in some club midnight yesterday. Yeah, midnight. Yeah, everything inside my bag. Everything. Wait, but which club? The name? It is in I think in Ramira. Club. I think call him Mulito, Mulata, something like that. Mulata, something like that. It is nice place. It's a nice place and safety place. But I don't know how this boy he snatched my pig. I don't know. I think they have even nice gas. I hope my brother, he can center everything for me. I hope. Okay. So nibyo ndimo mbwira abantu nti aragira ati jewe naribwe nibirwa mu bice by'Iremera, umuntu agira atya atwara ibyanjye ngo umukobwa. Abakobwa ndabasuje mu kibandimwe muri abantu b'abasirimu cyane ariko kwiba ntago ari VIP. Ati rero muganga, umugabo yagiye muri club ari gutembereramo, aribwa, abantu babyumvishe, bamwiba ngo bag ye irimo gahunda ze zose, ngo harimo 50,000. All my money is 50k American. 50,000 American. Everything inside my bag. 50 American, yeah. I put inside the bag with the phone, with everything, yeah. Wait. Ibihumbi 50 by'idolari ubwo mu Nyarwanda ni nka miliyoni 50 zirenga. Ubwo wo bita Rutebuka. Wabyumvise? Ati nibwe ibihumbi 50 by'idolari mu kabari. Nabyumvise. Nyanyuma. Ati nabonye uyu mugabo kuri social media agira gutya afasha abantu, niyo mpamvu ngo yaraje kukureba. Ibyo yabonye n'ukuri ariko kandi nawe yageze kuri Rutebuka. Wumvise amafaranga, wumvise umubare? Nayumvise. Ibihumbi 50 by'idolari. Sinahita mwemerera ko ibyo avuga ari ukuri, kuko nge nemera ibyo nasuzumye kandi namaze kubona. Ubu kuba twicaranye na mahirwe. Yibaye yarari hanze akiriye muri Djibouti, yakagombye kumva ifoto ye, ariko uyu mwanya turicaranye. Muri kumwe? Reka mbwira abantu utararenga, iyi diro nijye uyikoze, nijye ufashije umuvandimwe niwe wanyandikira arambwira ngo ngewe ko mfite ikibazo. Ubwo muhuza n'umugabo nzi ko akomeye mu kijyanye n'ubuvuzi gakondo hano mu Rwanda, yitwa Rutebuka. Ariko ndavuga ni nanjye nk'umuntu ushaka views no kwereka abantu ibijya mbere, ndabikora ku mugaragaro. Ubwo rero Muzungu ati ndabyemeye nta kibazo, ariko ibyanjye bicemo. Komeza. Yego, uyu munsi turicaranye kuri isaha. We simusumzumira ku foto ngo menye ko ibyo ambwira ari ukuri. Aha iyo umuntu asanze ku gikari cyanjye, ku gikari urahumva? Gikari abantu babizi neza ni inyuma y'inzu, ubwo niko twabyitara. Ku gikari ni ahantu, ni icyumba kibanga, ni ahantu nyine mu gikari habera ibintu abantu bose batabona. Ego, ariko bigaragara ku mugaragara. Nagiraga ngo manze numve ikibazo neza mbwira. Isi cyambwira n'ukuri, mbone muhe karibu, kuko kirakomeye, ariko ndashaka kumenya niba ibyo ambwira ari ukuri. So bro, wait, your name? My name Taha. Taha. Yeah. Toho. Yeah, Taha. Abantu banyarwanda muri Djibouti mumfashe mu Misiri. Taha. Yeah, right, correct. Spell it. Taha. Taha.
A. Okay. Taha. Ni Taha. Okay. Yeah, bro, I'm sure. I am sure. Of course, bro. It Do you is my- remember like It's happened Her in the first- midnight. In the midnight. This time I'm enjoy with my friends, you know. Just like 2-3 seconds, I look around me. I didn't get my bag, you know, and I don't know where. what do you want? Like I need my brother because my brother. I watch him in social media. He help the people, and I know he's nice guys. I hope he can help me. I hope. help you like Forget my bag, my money bag, my passport, my everything. That's all. But for me, important my bag. It's very important for me. My bag, my passport, my everything. You know. I hope. bafite icyizere ko And sorry, I see him always. He help people in social media. So I hope he can help me. Okay. Thank you very much. okay let's ask him ari kuvuga ngo yizeye ko ngo umufungo we amafaranga nako niko musigaye mubyita ariko ngo ni umufungo ngo ari bugaruke ngo kubera ko yakubonye abona uri umuntu ngo ufasha abantu just umva shaka numva nongeye mukwa ko ndi kuvuga icyongereza bigumba ngo ufasha abantu ngo ku kijyanye nabyita ubwo n'ubuvuzi kuko n'ubundi amavideo yawe ajya asohoka hanze wari ubuvuzi bwa gakondo ariko ngo afite icyizere icyizere ngenda kigira ari uko manjiye namusuzuma ngo menye ko ibyo ambwira ari ukuri. utishimiye kuba ugiriwe icyizere n'umuzungu Sibwo bwa mbere nahura nawe, uyu nibwo bwa mbere. Abandi bangeraho duhurira bakamba amafoto ngo abasuzuma tutegeranye, ariko uyu munsi nibwo bwa mbere. Niyo mpamvu ubona ndi mu ndambara ikomeye. ntabwo ufite bw'uko Nimara kumumenya niba ibyo avuga ari ukuri ntabwo bafite. ngaho rero tutatindiye abantu badukurikiye cyangwa se nawe tutamutindiye ibyamuzanye kugira ngo bicemo bano bagabo barabizi bakorera ku gihe. Hari igihe umuntu musezerana guhurira ahantu yakerererwa agahita avuga ngo abanyafurika niko tumeze, urumva abazungu bo bakorera ku gihe. Abantu barangica noneho ubwo nimba akorera kugera rero kaducunguza uburyo umwete kugira ngo ibyamuzanye bicemo. Yego nge ndi tayari. Ubwo niko tugiye kubigenza kugira ngo tumenye ibibazo bye. Genda ahita mbimenya. Ngiye kumusuzuma kandi gusuzuma kwanjye kumara isaha imwe kuko twicaranye hano twicaranye ni isaha imwe. Ndahita menya kubibona cyangwa ni bya bindi. Ndahita menya niba ibyo ambwira ari ukuri, icyo cyo ndi bumukorere ku buryo n'undi wese azahita abona ko ibyo mvuga ari ukuri. Uyu mugabo namwakiriye kandi namaze kumuha karibu muri uru rugo, ariko ikibazo cye ntikirakemuka. Ariko yo nahaye umuntu karibu banayimuhaye ukabandi bombirukanira hariya ku muryango. Ubwo rero reka manze musuzume menye niba ibintu ambwira ari ukuri, ndahita mbimenya. Ariko ni ukuri nese umuntu niba avuga ati yewe ubu ngubu nta kintu nsigaranye, ngende rutebuka, ibikorwa biruta amagambo. n'ubundi Okay. Tambura. turebe ibyo ari byo. N'ibiganza byari bifite amafaranga. Ibi ni ibyayaciye, ibi ni ibyayaruhiye. Kameramani nadufasha ariko agaragaza birakora amafaranga. Ni ibi byayakoreye Yabyo. Hari nayo babona babeshye abantu ariko bakayabona. Yego, hari ibikorwa bagakora ariko bakayabona. Karaba. Good like this. Finish? Yes. Achia pale. Finish. hanyuma by the way kamaguruke nanjye ibintu ndabona ubanza bigeze aho bikomeye. Umuzungu aravuguse bataza kugira ngo hari ivangura ririmo hano, ariko muzungu ni ijambo risanzwe.
Ibuka aya mafaranga. cyo ni igikomo ariko. Oya. Tani biracyari umwana nduzagera njera mu bintu bitoye. Oh umwana ngawe. Ndende aya mafaranga. Amafaranga koko nayawe ibyo uvuga uravuga nibyo. It was your money. Yeah, it's my own money. My 50k, yeah, 50,000. Are you sure? Yeah, I'm sure. Uvuga n'ukuri I'm sure this is my money. Yajyanye ayo mafaranga. Ntago ari kutubeshya. Ubwo uri mu biki rero? Ibimenyetso ko biri kugaragara ko uyu mugabo yaba ari kuvuga ukuri. Umunyarwanda yarayabitse. Umunyarwanda kazi nako ubwo niko bavuga. Yarahari. Yarahari. Ahubwo reka kanze ndebe niba ayo mafaranga wenda baba banayariyeho cyangwa bayakuyemo. Wese umuntu se yariyemo akaburushe tuhita ubibona nabyo. Nabyo nabi icyo ndabona niki. Yarahari. Amafaranga. Hehe se. Yarahari. Uwavuga nibyo yarayajyanye amafaranga amaze kubona ko yahari. Nta nubwo yayakozeho yarahari. Ariko urumva waravuga ngo amafaranga yanjye ko nyashaka. Oya yarahari. Birasaba ko twumvikana akagira ibyo musaba akabinyemerera narangiza amafaranga ndahita mbikora ahita yaza. Good news. Good news. He can bring back your money. Thank you, Mr. Marakuze. Yes, Murakoze ni Marakuze, Mr. Thank you very much. Yeah, I'm He can happy. bring back your bag. Thank you very much. When he can bring my bag, when? Ubwo ngikiba ngo amafaranga aragaruka ryari rero. Tubwiye kumanza twavugana. Icyari bunyemerere kumbemba kuko imiti ndayigura. Kandi ibi byose ubona ngoresha ni imiti. Reka dusubiremo ibihumbi 50 by'idolari miliyoni 50 y'amanyarwanda zirenga. Nayabonye yose yariho ndana yarakoraho. Inde nyirukuyatwara. Nyirukuyatwara nabonye naho yari. Maze kuyabona yari no munuza mu baga y'umutuku y'umukara nimwo yari namaze kuyabona yarahari. Amafaranga ye aragaruka umuvana. Arahari yose yarahari. Ntabwo uwayajyanye arayakoraho. Hanyuma ubwo hari ibyo ugomba kumuca bimuce tubyumva ubundi ungarura amafaranga kuko dukunda ibintu binyuze mu mucyo. Nanjye nibyo ngunda. Ngunda ibikorwa kuruta amagambo. Ngiye rutebuka kuba yanganye ng'umuvandimwe. Nubwo atari umuvandimwe wacu ariko wowe wamutuga wowe wamunyeretse uri umuvandimwe. Yego uri umunyarwanda nanjye. Atanga iki kugira ngo amafaranga ye ayabone? Agomba gutangamo ibihumbi 10 by'idolari. Muri 50. Agasigara na 40 $50. Yego. Bro. Yes. He said that you will give him 10k US dollars. No problem. No problem. Sure. Yeah. He need 10k for him. No problem. No problem. And then we'll go with 40k. No problem. Oh, no. No problem. I help my brother. Yeah. No problem. Yeah. No problem. Yeah, because he's gentleman and he helped me. No problem. Yeah. Hanyuma abantu twari kumwe muri part ya mbere. Turabara cya part 2 y'ibintu byacemo ariko ubundi ubwo birafata igihe kingana iki. Kubera ko yanyegere yakaba yaje. Ni saa imwe nabambirangije. Birangije. Neza ndaba namona mumuzaniye nuwo yajyanye uko narangije kumubona ubu ndamufite. Kwanza n'ubundi yemere no kuyakoraho. Kuko nahise nyashyiraho uburinzi mu kiganza cyayaciye. Nashyizeho uburinzi
ubu ntashobora kugenda ngo aguremo kabye bishoboke ariko uzambazirize umuntu ariko uranze uracyari umwana uzakura ryari by'ubwana ugigarura buri gihe uracyari muto abantu twari kumwe part 2